Prije početka ovog videa lupite taj like i taj subscribe. U današnjem videu smo igrali Brawl Stars sa Jokijem. Uživajte u nastavku videa. Pozdrav! Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo Brawl Stars sa Jokijem. Lupite taj like i taj subscribe na moj kanal. Mi idemo da igramo sad sa Jokijem Brawl Stars. Inače ljudi moji, hvala vam mnogo na 600 subscribera. Sutra izlazi jedan specijalni video, iznenadit ćete se. Uglavnom, mi sad ovo je, ajmo reći, jedan challenge za mene i Jokija. Moramo da pobjedimo bar jednu borbu. Moramo pobijediti borbu ovu jednu, bar jednu. Od 3 borbe moramo jednu samo da pobjedimo. Dobro, ovo ću roknuti izgleda. Neću, hoću. Saša ovaj ne sad. Evo Saša ovaj. Gdje Frank? Hajde Joki, bravo. To je to, ubili jednu logiku, ubili jedan tim, ja Joki sam. Ja sad idem ovako, sam. Evo ga, showdown. Sad vidimo šta. Možemo ovim klas rangeovima. Frank dobar. Dobro. Ne. Samo da daj. I to mi. Gledaj, ćemo da neki challenge. Odmah smo uspjeli challenge, ljudi. Znači, uspjeli smo odmah pobijediti. Nevjerovatno. Idemo sad odmah da odigramo 2 ove borbe. Evo, dobio sam to nešto. Super. Idemo odmah. To je to, ljudi. Pobijedili smo još. Znači, idemo odmah probati pobijediti 3 od 3. Teško je, ali s Coltom sam i sve uspio pobijediti. To, ljudi. Uglavnom, znači, challenge je bio... izvukao sam se. Ajmo sad vam dole, ajmo i sve pokida top. Obavezno lupite subscribe na Joki kanal. Idemo sad ovako. Ne, sad sam ja ispod. Ja, ljudi, kako sam nasjeo. Kako sam ljudi nasjeo. Uskoro igramo FIFA Mobile. Evo, otkrićemo i ovo. Uskoro igramo FIFA Mobile protiv vas. Znači, idemo sad. Ja ću dole, pošto se ovdje neko uvijek stvori pored nas. To vidite Tara sad. Tara ubio Taru. Ovdje nema onaj. Njegovog teammate nema. Sada nemam teammate da mi kill lapi. Sad sam ubio jedno. Vrtimo se ja i opet sad. Ajmo sad ubijat sve. Kako dobro igraju ovi. Ovi su dobri. Ja umro. Ja sam umro. Mora malo i umrijeti. Ja se stvaram. Ja sam se stvorio sad upravo. Sad ga derijem. Nisam ga uspio baš poderat. Deri ovdje. Ne. Uzadam utakmic. Opet mi ubio ovaj. Ništa ljudi. Ja se nadam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, lupite taj subscribe i taj like. Mi smo uspjeli ovaj challenge, pobijedili smo prvu. Lupite taj subscribe i taj like. A mi se vidimo u naredni put. A do tada veliki pozdrav. Inače sutra je video sa Lex Dexom. Lupite taj subscribe i taj like. A mi se vidimo u sljedećem epizodi. A do tada veliki pozdrav.